ke molato gore o ka tsaya mokoro wa go dirisetsa ko kgaolo ye nngwe o sena tetla yone ke ntse ke bua ka yone ya interzonal permit. Ga o irile jalo o ka lebagana ke molato e le gore o ka tlholwa molato wa ka madi le 250 pula kana kgolegelo e sa feteng kgwedi tse tharo. E dirile gore e letleletse gore ka bereka mo go tsone hela go lekile go kgaogangwa ka our main river basins tse le gore ra di fitlhela kana dinoka jalo. So e le gone go leka go thibela kanamo e ka nnang teng ya mehero ya metsi gore mohero ga le roka tswa o le mo kgaolong nngwe o se kwa wa go jwelelela go kgaolong e nngwe. Ke sone se le gore di-zone tse di lebilwe jalo jaaka o ka lema gore ga o lebile Nnata gongwe le Limpopo a gona go di kopanang teng yaanong go na le mehero e le gore ka iphitlhela e le mo Limpopo mme seo ko Nnata yaanong ga re batle gore e ka jwelelela mo dikgaolong tse dingwe. That's why go irile di-zone jalo gore mokoro a netefatse gore mokoro wa gagwe o tshelwa melemo kgotsa gone mo go bidiwang go te spraying ka sekgowa. Spraying se ra se dira mo lephateng tota gone go spraya mo ke go tshela mo reng ke di-herbicides ke o ka re di-chemical kana di-chafe tse le go di bola dipeo tsa mehero. Yaanong ga o sprayile wa itse gore ga le gore motho o na ata ka mokoro o ngaparetswe ke tsone tseo ga o iragala gona gore di-chemical kana chafe tseo di bolae gore di ska tsa go jwelela ko kgaolong e nngwe. Yaanong ke seo se le gore ra se rotloetsa se rotloetse hela go mo molaong hela gore ga mokoro o registerwa o sprayiwe le ga wa ka kgaolong e nngwe tsamaiso ya gore o gasitswe ka di-chafe tseo be iragetse.